naniniwala, sa Diyos nagtitiwala. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, enjoy life. 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Friends tayo. 91.9 Friends tayo. Ilagringig pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Tumula ka, O Reyna ning banwa. Alleluia. Pauli ng meging karapat dapat kang bibait kaya. Alleluia. Sinubli ang mebye anting ingkikas na. Alleluia. Ipanalangin mo King Diyos. Alleluia. Magsaya ka at tumula, O Birhen Maria. Alleluia. Uling tutong sinubli ang mebye ing ginong. Alleluia. Manalangin tamo, O Diyos, aking uli ning pangasubli ng mebye, ning ginuming Jesucristo ang anak mo, pigkalob mo pong pepatulan, ing mabilog ayato. Apakirasan mi naman sanang nabangnan, ing ligaya ning bialang kapupusan, king kapamilatan ning Birhen Maria ang induna. King uli na namang Jesucristo ang ginumi. Amen. Kilaguningig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. This is the WBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWBL-FM 91.9. This is Brightlight News. Maya Pagtu, iniing Bright Light News. Kaibat ing panahon ning halalan, Pilipinas, meka pagtalang panibayong COVID-19 surge. Alang akakit a panibayong pamagtas, king kaso ning COVID-19, ing Department of Health king bansa, sumagid ning election season. Itiyag pang kang DOH Undersecretary Mirna Kabutahe, pauli ning pamaminto ning malda, king minimum public health standards. Makantaman, nung minto ing malda king MPHS, asahan na imigit adwang dalang panibayong kaso ning COVID-19 balang aldo, king kalibutaran o king 15 ning Mayo. Itiyag pang king projections ning feasibility analysis of syndromic surveillance. Dapat nung ibalaus ing pamaminto king MPHS, malyaring magbaba king adwang 28 kaso balang aldo ing COVID-19 cases king kalibutaran ning Mayo. At ako po Ichinchin Nugid, Maya Pagtu. This is Brightlight News. This is the WBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Masayang panugtuan, keninat pilasan at tigunaman, ring turuning pisamban, keniking, kwentuhang katoliko. Kumusta kayo po at malaos ko po kining kakatamong programang Kwentuhang Katoliko. Iti po yaing programa na ning Commission on Catechesis ning kakatamong Archdiocese ning San Fernando. Kining mo naman po kakatamong radio station DWBL 91.9 Bright FM. Kumusta na kayo po? Milabas sa puing halalan at magumpisa tamo king pangimot, king mga santing pangpangarap, hopefully with the guidance of the Lord and the grace of the Lord para kay kakatamong bansa. Ini po kayong among mon, kayo pong kakwentuhan, kaya ini pong kakatamong programa. At
Masaya kami pong mangumusta kayo. Sana po, even if bisita na po king halalan, may kaoras tamo pa mo rin pong magpainawa after a long weekend. And today, Tuesday, is the beginning of the week for all of us. At abayan nyo kayo po, siyempre, kambeni kakatamong bossing, King Commission ng Catechesis, Reverend Father Robert Bong Feliciano, kura-paroko na naman po ning San Jose, kalin King San Jose Malino, Mexico, Ati Ruti at Kongcha, di kay kami pong kayantabe, King Alfie, ding estudyante tamo at talatoro, our teachers, at na pong katekistang gugusal, King Bie Kasal Pantayanan, kini po King kakatamong Archdiocese. Kumusta kayo man po? Isundo tamo po ing kakatamong panalangin para king kakatamong bansa, ngayon pong magluwal na laring resulta, manibat ka ring Balen, syudad, probinsya, at syempre king national level, the results of our election. Abayan nyo kayo po, hindi pong kakatamong kwentuhan nga ning Tuesday episode, may ngariya mo pong bala mo hangover. Ne po, itagal taya po, ining kwentuhan na ini, bilang pamangilala, king legacy da po, ding Agustinian missionaries, migmemuklat at migdala, king Kasal Pantayanan, king Lalawigan, Kapampangan, 450 years ago na po ing milabas, anyang 1572. Ini po mi pagmasusyan niya, king meto nga banala misa, itangabak, ing kakatamo pong Archbishop Emeritus, Aposeto, anya pong milabas Webes, ne po, that was May 5, ne po, kalimangal doning Mayo. At biklat niya po itang marker ka rin king Santa Catalina, pipagkwentuan tamo po, kalila po minunang tinuklu ding misyonero king Panyatangda, ban itatagde ing mumunang diling parokya ketip Kapampangan, mumunang diling bisita o pisamban ing karin king Lubao. At itanggat panapon po penemunana ni kakatamong Arsobispo Apong Dong Lavarias. Today, we will celebrate dahil pong meging pamanara, dahil pong tena matlikwan da kay katamo. Nganapin po ni kay katamong tema, topic, the Agustinian Legacy in Pampanga. Pasalamatan tala po at balik dandening minunang misyonero at gamitan tayo po iling kakatamong masanting a source kaliting kakatang kwentuhan. Abayan nyo kayo po at ing panalangin mi po at kapag nasanyapin ning dasana ko po sanang okay ning kakatamong kwentuhan ngeling kayaldawan na iti. Brother Charles? Maya pa ugto po karing kakalugura na avid listeners at avid viewers king Facebook Live at abayan nyo ke po king kwentuhang Katoliko kaniti pong kaugtuan. Charles po ini. Kumusta naman yung long week? Maya po mo at Yes. syempre na po king Opo, PPCRV. wow. Congratulations po. Maya pa oras po karing kapatad kong PPCRV sinuyo King, na po king St. Andrew Parish king Candaba. Napon naman po niyang migboto ko kening kaya kaming presinto. Kening dakal pong salamat karing teachers, karing election staff, ting chairman, many bala. Kaba pong panayan kening kaya kaming kasambahay, may kapagboto ya. Ikit ko dadalan ditang paugtuanda ding PPCR volunteers na po ning kaya kaming parokya. Monsignor Rick, ang popapuring Pastoral Council na po ning parokya, makayamay tang paman. Siyempre, kailangan na pong antabayanan king pamangan at may alawing pamangailangan din pong kakatamong PPCR volunteers na po. At maya po oras po king gimpalandang obra at kasuyuan king maulagang aldo ning alalan napon ketiking kakatamong Balen, probinsya at bansa. Bangalita po, lalo tapang dakalamiyabe-yabe, mipapagkwento kening kakatang programa, Kwentuhang Katoliko, o rin puring maulagang numero, naling radyo, ang kakatamong text line numbers, ang papapuring kakatamong account numbers para king sa Hopyo. Dempong Globe 0915-954-1303. Ding Smart po 0918-351-8282. At ding Sun Cellular 0942-357-4255.
4268. At malyari yu ke pong panalben, maka-live ke po king Facebook kaniting kaorasan. Akit ya po ing live video king page tamo inya, paki-like, i-follow at i-share ya po ing Archdiocese of San Fernando radio station 91.9 Bright FM. At makanyan mo rin po, kareta pong manalben ang yening kasalukuyan, paki-share ye po in kakatamong Facebook live stream, bandara kaltamo pong mipagkwento ne po. At pakibanggit yun na yarin po in kayong parokyang Kabibilangan, ban kanita, adinan taya namang maya pa oras in kayo pong parokya. Paki-follow yo kami po king Twitter, at ing username na po at radio_ASF at king Instagram po ing username na yapining at ASF Radios. Para naman po kareng bisang pa-advertise king kakatamo pong radyo, magsilbiyo pong ipadala rin kayong inquiries king asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyariyo pong ipadala king GCash account number, ing account number po 0905-319-4871. Makilagyo pong Joseph Mary Bakay, kabang deta pong BPI at BDO accounts. Maka-flash la po king screen at makabili king description ng Facebook Live kareta pong Manalbe online. Dakal pun dakala salamat at ipamalita tayo po karing aliwa pang tawo ay atin tamong radyo at atin pong kwentuhang Katoliko ama kasawop king kakatamong biekasal pantayanan. Ban kanita po lalo lapang dakal ding kakatamong kakaluguran. At dakal pun dakala salamat king many muna king kakatamo pong 11 a.m. misa po kani king chapel na ning radyo. Kaniti pong Martes ning kapat ng Domingo ning pamanyubli ng mebya ning Ginoo. Ing kakatamo pong kakaluguran apakamala na kura paroko ning Santo Cristo del Perdon Parish, King Villa Julita Subdivision, Keti po San Fernando, Reverend Father Angel Amir Gamboa. Dakal pong salamat among Angel. And makanyan mo rin po, pupugayan taya ing metong pong pari amag masusi king kayang anibersaryo, king ordinasyon, king pangapari. Happy sacerdotal anniversary po kang Reverend Father Pedro Valencia. Nepo. Among Pete. Kasalukuyan pong magaganap ing pamamye updates. Iba't po king Social Action Center of Pampanga. Nepo. At mamyeya pong updates Reverend Father Kenneth Alde, Kenny Puking Social Action Center of Pampanga, patungkol po karening election, nepo king election, den pong resulta at miyayaliwa pa pong bagay makaugne kaniti, maka-insert ya po king kakatamong screen, live ya po yan at so po king Facebook page ning kakatamong Archdiocese, the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. At apanalbenye po at damdaman king radyo ing whole update kay bat na po niting kwentuhang Katoliko. Pero numburiya pong pakiramdaman live at siya po king kasumangi the Facebook page, the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. Maya pa oras po karing kapatad king Social Action Center of Pampanga at king Pampanga PPCRV Namfrel king kasuywanda po kaniting election 2022 nepo. At makanyan mo rin po uling mapali po ing panahon nepo bang kanita mi pasno tamo po king mapaling panahon nepo. Malyari tamo pong minom milk tea nepo. Ayan at advertise tayo po ining milk tea, ning tea cab, nepo, at affordable milk tea ya po and refreshment for all, nepo. Located ya po yan, kani po king Barangay Santa Lucia, kani pong arapanan ning Relic Store, nepo, City of San Fernando. Katakbang ya mo pala, Kenny. Deng bestsellers po, Okinawa, Winter Melon, and Tea Cab Premium, nepo. At affordable ya po ining milk tea ngay ni for only 38 pesos. Makasali na kayo po, and of course, it varies up to 78 pesos. Anya, subukan niya po ing milk tea na ning tea cab.
affordable milk tea and refreshment Ating winter melon for ka all. din, Charles. Kung mo po ba saning winter melon ka rin mo? Yan pong favorite ko ito, winter Aha. melon. At maya pa oras po ka rin kapatid tamo pong makayantabe na po kaniti pong kasalukuyan. Pupugayan tala po at pasalamatan din. Kaya katamo pong kapatid. Happy viewing po kan Shirley Halili and also kang Verna Soriano Atienza. Kumusta kayungan po nga na? And kang Angelina S. Garcia at kumusta na kayo po karing kakikita mo at radio listeners? Dakal pun salamat iba't king parokya ning Virgen de los Remedios ning Santo Domingo, Minalin. And happy viewing also kang Lota Garcia from Rockville at kang Maynard Pineda from the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Kabetikan, Father Elmer. Bacolor. Nepo. At mag-break tamo pa po pakiramdaman tala paring mapilan ang paganaka ang popo ing kantang The Easter Journey by Hangad. Miyabi-abi tamong maglakbe ang timong meto nga banal a kapulungan kaya bening banal a espiritu. O ning panagkat na kekatamo ning Synod on Synodality. Ating kekatamong Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, makasunduyang makisan metong kaniting kapanyawsan ng Santo Papa Francisco. Kaugnay na niti, agkatanda kayo pong makiramdam, manalbe at makisan metong king metong nga programang panimunan ning kekatamong Arsobispo, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, DD, ing makiramdam. Archdiocese of San Fernando Synod on Synodality online listening session. Abayan tayo ing kekatamong Arsobispo king pamakiramdam na karing kekatamong kapatad kareting makatuking aldo king oras alas 7 ning bengi. Live tayo nga panalben king Facebook page ning Arkidiocese tamo at ning kekatamong radyo at apakiramdaman tayo naman king radyo mismo. King istasyon ning Arkidiocese tamong DWBL 91.9 Bright FM. Ibat King Chapel ning kekatamong radio. Mayo a 11 aldo Miyerkules kaya biyaring kapatid tang aliwa kasalpantayanan. Mayo a 13 aldo Viernes kaya biyaring kapatid tang malukang talapagobra. Kaya biyaring kekatamong Arsobispo makiramdam tamo. Uling abe-abe agnanagnan alang malalakwan king banal a kapulungan. Ini po inke kayong kakaluguran, akayan tabi yung king pamagaral king Biblia, Reverend Father Among Jess B. Layug Jr. Kahapon ngayon o bukas, tayo'y tumawag sa nasa itaas. Ang pagbabago ay hindi malayo, basta kapit kamay at kapit puso. Diyos bayan at kapwa ang ating sandigan, magkasama tayong lumalaban. Bayan sulong na, laban ay iyong kapalayan sila. Para iyong angkot bayan sila. Ang hangarin, manalig ka tayo magkasama. Bayan sulong na. Sabay ng sikap mo, susulong tayo. Metro Pacific Investments Corporation, laging kasama. There's a road unlike any other, a road that Jesus walked in his time. The Easter road on which he
So that our hearts may open and praise this one. Let each moment be a step along your road. Let's be a journey down the Eastern Road. Father of loving, stir our hearts and shape our ways. Bring us to those in pain and in sorrow, that we may wipe their tears away. To bring light to your people, to their darkness, and take on walk with you down the Eastern Road. Give us new hearts and see our hands. Take our hands, teach us to give, open our hearts and make us embrace this world. Let each moment be a step along your road. Let us be a journey down the Eastern Road. Let us be a journey down the Eastern Road. At magbalik po ing kayong kantuhang Katoliko, ing legacy, ing pamanara po kay katamo, ding Agustinian missionaries, tinuklo at mulang menaral tungkol king Ebanghelyo at kang Kristo in 1572. Charles, as na kasantingin ng way back 2008, Charles, na po, at of course, authored by no other than Tonet Orejas, yung metong tamo pong reporter, Matenakan. Ano po ning kayang article, Pampanga Honors Agustinian Legacies. Na po, at Tonet Orejas reports to us, kani pong kayang sulat, King Inquirer, 15 years ago, ya po ining article, ano po, she is reporting to us a gathering karin po kay San Agustin Church on August 24 of that same year. Nano po yung pamiti po na ita, metong iya pong panaaldoning tribute to Agustinian missionaries who had sailed from here to Pampanga, nepo, 436 years ago, ita pong banwang ita. At nano po yung binyera, they influenced the natives' character, culture, and history. Nepo, so, kita pong pamiti po na ita, King Agustinian Church, on August 24, 2008, anong nugaganakanda po, itang milabas sa 436 years, plus siyempre, plus ngening hiray ni, that was 2008 plus 15, yapin po ing 450th na po year na ning kakatamong pamanimulan ng Christianity. Nga na po, may I read? As they stood on the same ground, kita pong pamiti po na ita, 100 friars lived and trained, kitang Agustinian Church at Inkarelang Convent. Tida mo po anong ginawang tete, bridging the past and the present connection. Kakwentuhan po sana kakalingwan ng lagyong ini. Ing lagyo na po Father Juan Gallegos. Fray Juan Gallegos, OSA, who set foot in Lubao in 1572. Yan po'y mumunang diling, paring, misyonerong, Agustiniano, miras ka rin, King Lubao, Father Juan Gallegos. Bala mo po, nakasatinging pamanyulat ng Tonet Orejas Sabiana, the bridge, the connection between the past, ne po, anyang tukluya ing mumunang diling paring Katoliko, ketika Pampangan, 436 years ago, ita pong banwang ita, up to the present, far down to the present,
And she was referring to that present anyang 2007 when a Kapampangan priest was elected governor of the province. Uling iya pong yamong tamo po, mayari king pamagpari, ken mo namang seminaryo ning sagut St. Augustine King Tagaytay. Nepo? So, the former president of Holy Angel that time, sabi na po, itang pamiti po na ita, King San Agustin Church, remembering the past, and of course celebrating the legacy of the Augustinian missionaries, they were like standing on holy ground. Tapong pamiti po na ita, anong no, ding kasalukuyan, that was 15 years ago, ang po itang milabas, katangal doning kapasalamatan na ita, ang timawaring mitatahid, ing milabas ang po ing kasalukuyan. Charles and kakwentuhan, you will be surprised how articulate ining migsalitang ini. Enumerate no po, siguro spontaneous man ini, Charles, nepo. In-enumerate no po nining talapanaralay ni ring maulagang pamanara kay katamo ding paring Agustiniano. At oreni po nga na, the enduring legacies of the Augustinian friars who, beginning with Father Nanya Pulagyo, Juan Gallegos, the first Augustinian missionary to set foot on Lubao, o rin po ring likwanda kay katamo, the Roman Catholic faith and its values. Ngani pong babalikan tamo ing 40 at 50 banwang panyatang na ning Kristyanismo kay Kapampangan, o ita po ing mumunatang babalikdan ing pamanang kasalpantayanan at ding maulaganang turo niting kasalpantayanan. In English nga na po, the first and greatest legacy of the Spanish missionaries, Augustinians, is the legacy of the Roman Catholic faith and the values it instilled in us. Number 2, our heritage churches. Dili pong kakatang heritage churches sa Reni, ding kabalenan, may ngarila pong matni at maslag apaganaka, ketang, excuse po, aluwang mo ketang tetagdang pisamban, nunay ketang sineserang kasalpantayan. Ding telakad da pong pisamban, dening paring Agustino, paganakaya po ketang sineserang kasalpantayanan. Na metong yung pong panagkatinig kaya kayo kaya katangan, na po tang akakitala po ring heritage churches, ding pisamban da rin kaya katang balen, akityo po rin ka rin kabalenan at mapilan ka rin baryo, na ingkarelang telakad apisamban, paganakaya at simbolune ning sineserang kasalpantayan. Ngayon po, so, the heritage churches. So, muna pundili, the Catholic faith and its values. Kadwa po, ing ring pisamban tamo, paganaka ning neseseng kasalpantayanan. Aliwa mo po, Reni, ding pamanara kaya katamo ding Agustiniano. Katlo po, ing architectural knowledge, Charles. Nepo, kasi kayag na po ning pamitalakad, kareng pisamban at maulagang gusali, anyang panahon na ring Augustinian missionaries, likwan dyan naman po kareng Kapampangan, itang gelingan, mangananong mitatalakad karening istruktura nga reni. It was like on-the-job training. As the friars headed the native workers, craftsmen, carpenters, masons, king pamitalakad kareling pisamban areli, pepamanara namang karela itang architectural knowledge and expertise. Kapat, schools, kalima, schools and education and the initiatives nepo. At maulaga pong pamanara, publications that chronicle the language and culture. Nepo, banggitan tala po Potareta, datang sinulat da, at ecclesiastical arts. And Charles, kakwentuhan, pati na po yung kakatamong culinary tradition. Nung pikabalwan tamo po itang Kapampangan, king manyaman na pamangan at gelingan king pamagluto, dakal po ka rin ama na tamong Kapampangan culinary tradition, iba't mo naman karening Agustiniano tinuro.
basang kepong dire-diretso ining sentence ne po. Ana po, their enduring legacies are, number 1, the Roman Catholic faith and its values. Number 2, heritage churches and architectural knowledge, schools and education initiatives, publications that chronicled language and culture. Sabi tamo po kay milabas sa kwentuhan, deni pong Agustinian friar sarani, pegaralan de ing lengguaheng Kapampangan at sinulat de. Ecclesiastical arts and culinary traditions. Lon niyo po, makanyano pong in-enumerate tunggal-tunggal ding maulagarang pamana kay katamo ding Agustinians. At baliw po ninong sinabi kanina, ana po, the enduring legacies, the Roman Catholic faith, the values, heritage churches, architectural knowledge, schools and education initiative, publications that chronicle the language and culture, ecclesiastical arts and culinary culture tradition. These are the words stated by no other than Archbishop Paciano Aniceto during that Holy Mass, kita pong Thanksgiving on August 24, kukronikel na po kaya katamong Tonet Orejas with, of course, Bishop Roberto Malyari and other priests. Depo, oren po ritang in-enumerate na. Oren po ring biligkas ng aposeto, ketang aral na kanita, detang 5 o 6, ang maulagang pamana o legacy, alikwanda kaya katamo, ring Agustinian missionaries. Added to these legacies, nepo, kakwentuhan, atin pa po, archival documents. At, hindi po yung mitatak kaya katamo, the solidarity of friars with the faithful in times of war, calamities, and epidemics, opening of roads, and engineering attempts to provide irrigation to farmers. Katindi po, kakwentuhan. Katindi at kaulaga ing likwandat pepamana kaya katamo. Nepo, mimigit po karetang pisamban, mimigit po karetang akakit na ning mata at tatala na ning gamat. Imagine Charles, kakwentuhan, makarecord po kayong panalala na rin Kapampangan, ing solidaridad na rin frailing Agustiniano, karing panahon na ning gera, kalamidad, danup, salot, at tilong minantabe, karing talasal pantaya. Ing pamamuklat karing dalan, and imagine, engineering attempts to provide irrigation, uling may nasa po, mananaman la, ortelano la, ring Kapampangan. So, the extent of the Agustinians' work and the breadth of their influence, dadalare po kanu kareng pusuda itang dictum o turo ng San Agustin. Na niya po ita, our hearts are restless until they rest in God. Nga na pong Fray Francis Musni, archivist and researcher of the Holy Angel University Center for Kapampangan. Ita po kanung sigasig daring paring Agustiniano, mumunayang dili po Father Juan Gallegos, ne? Itang malablab, itang matindirang kapagnasan na to bring the gospel to Kapampangan 450 years ago, kambera po rening pamanang likwanda kay katamo, pati na ing pamakisan metong da, karing Kapampangan, karing panauning danop, gera, kalamidad, mita lang pong malalamin ni King Kakatamong Bie bilang talasal pantayang Kapampangan. Nepo? So, and then, Aposeto continued, lonyo po, ne? Ing kasal pantayanan, alikwanda kay katamo, ding Agustinian missionaries, friars. We are most profoundly grateful for the gift of faith, because nga na po nga po seto kanita, it stilled gawa ng kasing tibening bakal ing kasalpantayanan na rin Kapampangan uling. That was 2008 and it's been 17 years. Anya pong manarali aposeto ang sabihan ng it stilled ne po gawa ng matibay ing kasalpantayanan ng Kapampangan, lalo na anyang pinatubo eruption, and the lahar flows
that followed. Nepo? So, lalo ya pong meging mabunga ining kasalpantayanan na ini, anyang several kapampangans, foremost of them is Rufino Cardinal Santos, nepo, the first Filipino cardinal, a pioneer himself, nepo. So, bunga na no po ning kasalpantayanan, Adela, Tenamda at Sinese, ding Agustinian friars 450 years ago ini. Memunga king meto nga matibe kasalpantayanan na maging sikanan tamo, yung ginamit na po nga po seto, stilled, bakal, still, nepo, at minarapta mo kayong pinatubo, minarapta mo ka rin kalamidad, dadalan tayo po yung kasalpantayanan na ini. And of course, we also honor the pioneers. Tayo po kakalingwan ni Rufino Cardinal Santos, the first Filipino cardinal. Minana niya naman po yung kasalpantayanan delara po ding Agustinians. At bilang kapasalamatan, kakwentuhan, the gift be in a sign of gratitude, way back 2008, nepo, in gratitude, the Provincial Board of Pampanga presented a copy of Resolution number 945 to Father William Aranya, OSA, Vicar of the Orient of the Philippines, Agustinian Province, and to Alvaro Trejo, Charge the Affairs of the Spanish Embassy. Ini po metong yamong tanda, metong yamo pong evidence na ning alangsukad tang kapasalamatan king obra at misyon at kasalpantayanan alikwan da kay katamo ding Agustinians. Kapasalamatan. The resolution gives due recognition and honor to the friars of St. Augustine for their pioneering efforts in Pampanga and their work for our culture. Charles, kakwentuhan ne po, akakityo po ng kalino, ing pepa manara kaya katamo ding Agustinian missionaries, alwaya mo po itang akakitang gusali. Nung itang pangayubog na ning katang kultura, ing pangasese ning katamong kultura, metong mo naman pong bunga ning karelang pamagmisyon. Nepo? At it's good to know, kakwentuhan, na itamo po pala, Charles, we were the first and the last territory of the Agustinians in Luzon. Anya po miras na kaya katamo ding Agustinians, kaya tang first itinggap tala, miras la kaya katamo, alano nga liwang pintalan kaya tiking Luzon. Akit yun naman po yung history ding aliwang lugar kaya tiking Luzon, aliwalang congregations, aliwala pong orden religyoso ding Menaral Karela. We were the first and the last Agustinian territory in Luzon until 1960. Anya pong mag-umpisa na po yung local clergy. Po, bayo pa kanita, bay kumpisa na. Po, so, we are also the first province in the Philippines to officially thank the Spanish missionaries who labored for the country. Nga na pong balutayangan po ni kilala tayo, Sir Robbie Tantingco. Nepo. So, akit yung ang purening familiar names, Sir Francis Musni, Sir Robbie Tantingco, of course, our beloved Aposeto, in karelang one voice, king pamangilala, king pepamanang kasalpantayanan. Nandin po ulit-ulitan mila pong babanggitan kay kayo kakwentuhan, Nepo, na inisan ng kwentuhan tamong ini, anong nubiklat tamo, ing pepamanara kay katamo ring paring Agustiniano. Lalo tayo pang sesen, pakamalan, ining kakatamong kasalpantayanan. At po bring makalingwan ini, abangit ko po nandin, emo po kayong kasalpantayanan, bababangkit po our culinary culture, po, schools, education, engineering, architecture, oren po, emo po purely kasalpantayanan, po, the molding of our culture,
addition to training skills binyara kay katamo. At nga na po, one of the high points of that gathering was the launch of the English translation of Father Bergano's 2 books, Arte de la Lengua Pampanga. Imagine, Charles, kakwentuhan, as early as 1729. Less than 200 years po, atin na pong publication tungkol king kakatamong lengguwahe, Arte de la Lengua Pampanga, 1729 on Kapampangan Grammar. Load nyo po yung obrara, ha? Kasi may preserve, Charles, kakwentuhan. May preserve ya po. What is preserve in Kapampangan? May sese, may natiliya, may sinop ya po. Ing amanong Kapampangan, kapamilatan da rin, ing libro nga rin eh. Yapin po itang 1729, Kapampangan Grammar, Arte de la Lengua Pampanga, at ita pong Vocabulario de Pampango, 3 years after 1732. So adwala po, Kapampangan Grammar and Kapampangan Vocabulary. At palagi ako ding libro nga rin ni Charles at Chula King Center, ne po. At even our Augustinians perhaps have preserved this copy. So, Berganyo and his collaborator, then Don Juan Zuniga, managed to reach out to the present. Baka nalo pong paralan at intamong Kapampangan translators. May garalan do rening libro at ila po palino ra kay katamo king amano tang kasalukuyan Father Edelberto Santos at of course Apong Venancio Samson. Matenakan la po king amano tang siswan king amanong Kapampangan. So sabi ko po nandin, this is bala mo po a hangover. Apaman yundu ketang gimpananta mo anya pong Huwebes ing pamamuklat at pamagmasusi king 450th anniversary of the arrival of Christianity in Pampanga. At may ngariya naman pong special episode ni nung ita pong milaba sa Huwebes is remembering the 450th anniversary of arrival of Christianity in Pampanga. Ini naman po is a special episode to honor the Augustinian legacies. Po. So, o yan yung likwan da kaya katamo. Kalupa na naman yung metong regalo, Charles. Po, tangating big regalo kaya ka. Ingagal na sabihan kaya ka. Kasi po, may nga rin kaya tang ating kupong sing-sing, may wala 80. Po, pero in faith, in pamana, legacy, binyara kaya katamo ring kaya katamong pipumpunan, our Augustinian friars, sana po we take each of these precious gifts, enumerate na po nga po seto, buri ko pong ulitan, the Roman Catholic faith in its values, heritage churches, ongoing naman, Charles, netong po ka rin sisesen at aayusan na pong heritage churches, siya pining mismong pisamban dari Father Charles, King Candaba, po. And then, architectural knowledge, schools and education initiatives, publications that chronicle the language and culture of Kapampangan, the Kapampangan, ecclesiastical arts, culinary tradition. At then po, added to this, ilapin po ring archival documents and the memory of the Spanish friars and their solidarity with the Kapampangans in time of need. Po, makabanggit po Kenny, war, calamities, epidemics, and of course, paving the way for irrigation for farmers. Po. Any insight kening pipagkwentuan tangin Charles, yung pamanang likwan da rin Augustinians kaya katamo? Of course, po, karening pamana, alikwanda po ring Augustinians kaya katamo pong Kapampangan. Dakal po kareti talagang apapakinabang ng talang ini pong kasalukuyan panahon. Anya,
we are grateful karen pong Agustinians kareti pong regalo. And more than being grateful, of course, yapinitang pamanyese kareti. Stewardship na, Charles. Nepo, ban kanita, alimu po itamong at supangeni ilang makatakman kareti o makapakinabang kareti. Nune, deta pa pong tutuking henerasyon tuki kay Batamo. Nyapin Charles, amunjo, ing parispisyo po, ang tao kandaba, very symbolic ya po ining kaya kayong gagawan na restoring and repairing in kaya kayong Pisamban, Charles. Kalupanitang binanggit mo nandin na to make sure na ining tinggap tamo ding daratang pang henerasyon ne akit de akilala re at ilaman kasi makalungkot, Charles, po tang di kakatamong heritage churches na rin, not only churches but structures tang ela malingap, ela masese, magkasakit po na ding tutuking henerasyon, akit dala. At they will also enjoy is to savor in legwanda dening kakatamong heritage churches. Ulit-ulitan ko po nandin, mo po Pisamban, akakit no ne paganakala, ketang pliningap dang kasalpantayanan, ding kakatamo pong Agustinian friars, minta ketiking kapampangan na keng laranganing kasalpantayanan, ing making obrada, ing pamaglingap da, una ne pati na king kultura, king lupa magluto, culinary culture, king publications, at siyempre ing pamakiramera, pamakisan metong da, kaling mga sakit apanom. It's so heartwarming nepo that recorded mo naman ing karelang faithful accompaniment kaya katamo kapampangan during war. Yeah. Kasi yung American War at tinalo Charles, ikit na rin kaya katamong Spanish missionary. Any comments ka rin kaya katamong? Maya pa oras po karing kapatid tamo pong makayantabe kaya katamo nepo kani po king kaya katamong Facebook Live pupugayan tala po. At from Lita Guanlao, dakal pong salamat king blessing yung kako nandin at suna ko po kani king airport. At Bon voyage po. Yeah, sana all paalis na ng bansa. Akin nakatamo rin king on live. Mingat kayo po at thank you po, muli kayo Ma'am Lili. sobrang pali. Please do pray for me and Sister Josie. Dakal pun salamat nepo. Makaingit newa ni Manlita ne punta lang susulag rin po kaya. neking aliwan lugal. From Nes Gomez Zablan, maya pa ugto po kaya kayo karing admin and staff at greetings po king beloved and energetic mi pong San Matias Apostol Parish Priest King Santo Tomas at host na po ning KLNJ every Friday night at 7:30 Yamungkaw. Amungkaw, happy Among fiesta Ronnie, po. At king Sabado. thank you po king Misa at homily na pong Among Angel Amir Campoa. At makanyan mo rin po karening aliwa tapa po nga makayantabe kaya katamo nepo i-cherry pie saloning City of San Fernando. Kumusta po? At kang Tess Gumabon. Antimurin po karing aliwa tapa pong kayabe diri ng tala pong maya pa oras from Texter 5267 Tingkupan Tamu, Sesen, Biyayan at Pakamalan, ing ama na tamong kultura karing kekatang pipumpunan at paring Agustino, amita namking kekatamong kasalpantayanan, ban atin tamong apamana, karing tutuki pa pong henerasyon. Opo. At makanyan mo rin po, a-acknowledge kayo po ining message ng Texter 9166 at balo yun na po paulining kakatamong kabilyan eke basa on air ining message mo Texter 9166. But
I share the same sentiments with you. Ne? At dagdag na pa, deng Agustinians amig mission keti ating maya papamanada, dapat tamong isustain ini by way of standing up against the problems in our society. Ne po. At nga na pa po, kailangan tayo in direksyon, matinong direksyon. Ne po. At matula ko nga na at karing kaya katamong obispong mamantabe kaya katamu ban mamye direksyon, Bishop Ambo David, Bishop Sok Villegas, and Bishop Broderick Pabilio. Amen. At makanyan mo rin karening dagdag na pa kening kayang darake na deng apostoles linusong la para ipanaral deing mayap abalita adyang masakit. The way of the Lord is not comfortable, but we are not created for comfort, but for greatness, for good. Na po, ayan. Dakala salamat at texter 9166. Na po. At mag-break tamo pa pong pasibayo, pakiramdaman tala paring mapilan apagana ka, ang popo ing kantang Pagsibol by Himig Heswita. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapansin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Hello sis! Napatawag ka! Kamusta? Oy, hello sis! Makinig ka ha, importante ito. Grabe! Sisingilin mo na ba ako sa utang ko sis? Baka naman pwedeng sa sahod na. Hindi, andito kasi ako sa suki nating drugstore. O ano naman sis? Available na ang gandang natural skin whitening soaps. Gandang natural skin whitening soap. Papaya and turmeric with tawas. Tamang kombinasyon para sa mas malusog, mas maputi at mas makinis na kutis. Gandang natural skin whitening soap. Available na sa mga drugstores na malapit sa inyong lugar. King radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod siyang makyabe king kapag masusyan king anibersaryo ng Ordinasyon Presbiteral ni kakatang kapatad, Reverend Father Pedro Valencia, ganiting kapulo ng Aldo ning bulan na ning Mayo. Ini po ang kayong talasuyo, Florentino Galang Lavarias, Arcebispo na po ni San Fernando, Pampanga.
simbuyong karilagan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y nalisay kailan pa man. Ibahin dulot mo, ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y nalisay kailan pa man. Ipahintulot mo, ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko'y ikaw Pagsibol na po, it's ining kakatamo pong episode recalling the legacies of our Augustinian friars 450 years ago. Ang gana pong ining kasalpantayan na nagkakatamo pong pagmasusyan, bibiyayan, pipagkwentuhan, ing kasalpantayan na nakakatang sikanan, dahilan para maging matatag. O yan po, ing pamagsibol, ing palangtok na nga pamanubo, pamamunga at pamamupol karing bunga ning kasalpantayanan manatili po sana. Sana po ining Tuesday episode tanga ni Looking Back ne po nung atita mo pong looking forward at itamo mo naman pong Looking back. ne po. So we have comments, Charles? Or Maya pa oras po karing kapatid king Pampanga Provincial Jail ding security guards na po ning Mother of Good Counsel Seminary, Arzobispado de Pampanga at ASF and DSF buildings. Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcilia, Tita Paz de Jesus, spiritual children of Padre Pio, ding frontliners po lalo na ring healthcare workers, kang among Lodi, among Floran Cortez, at kang among Jojo Franco, may parish priest. Among Jo. At agkatanda kayo pamurin pong antabayanan, panalben, pakiramdaman at suportan ing programa ning kakatamong Archbishop Florentino Lavarias para king Synod on Synodality. Nepo, ing makiramdam, the Archdiocese of San Fernando's Synod on Synodality online listening session. Ing tutuking episode po, bukas siya po, May 11, Aldo Miyerkules, alas 7 na po ning Bengi. Kaya beda po rin kapatid tamong aliwa kasalpantayanan. At kaya betaya naman po anting host, Father Fiel Pareha, kaniti pong special program for Synod on Synodality. At antabayanan yula pa po, ring tutuki pa pong programa, alas 3 na po ning gatpa na po ning Chaplet of the Divine Mercy and Litany of the Saints. Alas 3:30 na po ning gatpa na po ning replay na po niting episode ning Kwentuhang Katoliko. Alas 5:30 ning gatpa na po ning Tuesday Novena kang Saint Anthony of Padua. Alas 6 ning Bengi ing Barkadahan kay Cristo with Reverend Father Joseph Mary Bacay, Sister Lori Lee, and Sister Base Guevara. At alas 7:30 na po ning Bengi, atin niya pong replay itang episode na po ning Makiramdam, the Archdiocese of San Fernando's Synod on Synodality, online listening session of Archbishop Florentino Lavarias with the youth sector. Anya pong May 6, 2022, Friday. At bukas po May 11, Wednesday, alas 6:20 na po ning abak makabroadcast ya ing misa
from Santo Niño Parish, City of San Fernando. And then 9 o'clock in the morning, ing Ngamupaya, Pamagaral at Kasalpantayanan ng University of the Assumption, City of San Fernando. At ing 11 a.m. Misa po, kay King Radyo bukas, panimunane pong Reverend Father Conrad S. Flores na po. At pasibayo po ing Tea-Cab, affordable milk tea and refreshment for all, located at Barangay Santa Lucia in front of the Relic Store, Kepi po King San Fernando. At ang bestsellers na po, Okinawa Winter Melon and Tea-Cab Premium. Price varies from only 38 pesos to 78 pesos. Best for the summer heat na Yes. po. Kailangan po ating tamong marimla na po makanta labanan tamo po ing paali. Makanyang oras, Charles, na the peak of the hot day. Yapin po yung oras sa inila po. So, alata na, Yarina, Charles. Okay na po. Takal pong salamat for joining us. Ngayon pong Tuesday, kwentuhan tamo, the day after ning kakatamo pong meganap aldoning demokrasya king kakatamo pong bansa. Napon, mihalal po rin kakatamong panibayong leaders. So, on the presumption that this really pong lulwal tamong resulta, ilapin po ring resultang karapat dapat. So, we abide na po nung nano po ing demokrasya, nung nano ing pinili da ring kakaldan, ila po ring kakatamong mamuntukan. Kaya rin na po sana nini, para pareho tamo pong to dream and to do the best for our country. Dakal pong masaya, dakal pong masaya uling at tintang kanya-kanyang meging pinili. But at the end of the day, po, the basis is truth, and these are our elected officials. We pray for our country na po. We pray for our country. Papuyari, hanapin pong among angel, nakatapa harapan king paintungulan. But importante po, we have done our duty to choose to vote, at we pray for the days ahead. Na po. So, aliyan tayo po yung kakatamong programa, kaniti pong pamagbalik, looking back, a day of remembering the legacy of Augustinians friars 450 years ago. Po kakalingwan, Reverend Fray Juan Gallegos. Of course, Melody Manguring, stay safe, take care. Tangabel, Mangluding at Mami Helen, Vic and Tita. Always take care po. At again, to the teachers and all those who helped us, the PPCR volunteers. Yes, malyari na ako pumatutod. Yung partner ko talagang puyat siya, king pamagbante at pamanantabe, king milabas sa halalan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Prayer to Saint Raphael, glorious Archangel, Saint Raphael, great Prince of the heavenly court, you are illustrious for your gifts of wisdom and grace. You are a guide of those who journey by land or sea or air, consoler of the afflicted and refuge of sinners. We beg you, assist us in all our needs and in all the sufferings of this life, as once you helped the young Tobias on his travels. Because you are the medicine of God, we humbly pray to you to heal the many infirmities of our souls and the ills that afflict our bodies. We especially ask of you the favor of helping us in this time of COVID-19 and the great grace of purity to prepare us to be the temple of the Holy Spirit. Amen. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Gabriel the Archangel, pray for us. The Lord be with you. And with your spirit. And the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dakal po salamat king kayong pamakiyabe, king kakatamo pong kwentuhan, nganing aldoyti, ing ama ng kasalpantayanan, yan mo naman ing pamanatamong kasalpantayanan. Ini po yung kayong among mon, ing kayong kakaluguran. Enjoy the rest of the day and stay safe always. At nakalpun salamat kaya kayo nga ni Charles Puini. Pakiramdaman tayo po ni at Alben. Ini pong update. Iba't king Social Action Center of Pampanga at king PPCRV Pampanga. King pamanimuna ng Father Kenneth Alde. Kenneth, patungkol po king elections 2022.
tayo. Bakit parang namumula ang mga mata nyo? Tapos na ang pagboto. Nakapamili na ang sambayanan sa mga taong mamumuno sa kani-kanyang pamayanan at sa ating bayang minamahal. May mga maliliit na insidente tayong naobserbahan. Mga VCM na nagkakaaberya, mga minor na tuntunan na hindi nasusundan, mga balota na nasasayang dahil hindi tinatanggap, paghaba ng mga pila dahil sa mga aberya, mga hindi pagkakaunawaan ng ating mga electoral board, mga volunteers, at sa mga taong sangkot sa proseso ng halalan. Subalit bandang huli ay naayos naman. At sa pangkalahatan ay naging maayos ang ating halalan. At sa pagbilang ng mga boto, marami sa atin ang natutong maghintay, magkaroon ng pasensya, napuyat dahil madami-dami ang nahirapan sa transmission. Hindi lang pala yung crush mo ang mahina ang signal, pati ang mga VCM. Hinintay natin na ma-print ang pang-apat na kopya ng election returns. At kahit madaling araw na, ay inihatid ninyo ang mga ito dito sa command center. Sa ngayon, ay may 1,494 ERs tayong natanggap. 63.4%. Galing. Galing sa 16 na munisipyo at syudad. 862 na lang, kumpleto na. At may pananabik na may kasamang kaba, para bang nung nasulyapan mo ang first love mo, nagmatsyag tayo habang binibilang ang mga boto. Daig pa ang kapitbahay mong si Marites. Marami na ang natapos ang pagbibilang at may mga naproklema na. Pero tayo, 3 certificate of canvass ang natanggap natin mula sa bayan ng Mexico, Florida Blanca at Arayat. 19 pa ang hinihintay natin. Alam po ninyo sa mga volunteers natin, sige kayo, hindi ako maliligo hanggat hindi ninyo nare-remit dito ang mga COCs. Pag nakumpleto na itong ating mga gawain, kita-kita tayo upang magkwentuhan ng ating mga karanasan at naway mapagtanto ang mga aral na natutunan upang mas makapaglingkod tayo bilang PPCRV. Nanuyaman ing resulta na ning alalan, ikayu ding PPCRV Namfrel volunteers ing minyambut king kanakong panimanman. Dakal pong salamat kaya kayo. Gaano man kahirap ang daang tatahakin, gaano man kabigat ang mga bagay na darating, naway kapag kayo'y tinawag muli, huwag sanang mag-atubili. Tutugon at tutugon pa rin kayo dahil tayo ay makapilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat.